Day way, mango juice day. Mango. Hindi pat real. He be like busy planning video, but he fan. Tingnan di Marimer way. Alin kalino sa mumu, lalong liam. Nani mumu? Mumu हो गया? हो गया मुमु? हाँ, आप क्या किया था? आप किधर गए थे? वो इधर में हो गया था ना, आप चला गए। आप इधर पहुंच आए हो। हाँ ठीक है, ठीक है. Ali syomnya. Ti parang hangning ila yayat menta syakawa mah. Ite leader jungi nakman. Adventure hatta kalenti mah. Dai. Ingin nyapet ke kuih ni, kumnu ni kawan dapat nang ni tekan kuih. Ingin nyapet hajan mah. Aling ingin nyapet hajan. Pite leader tu ni kuih kuih. Oh, kuih deh kawan. Halo perlok perjot pejang sebab yang fi berkhas ke YouTube channel kajengi te mentas ni ka dai kasni last performance jengi ne po Jharkhand te ataru som kampat dai hiru bangin mi ban perform tengi tang yo bangin ras phang te mentangan peni phi wan ya cash ni shroom tu ka ba philapai tu ki video ki bang la palaj menen ne sisi bang peni ya pung hania apo Jharkhand hani janja kasa jengi tengah sepeni na cengai kakam yo wan bahajan temta bang yo wan bahajan dengan peni bahai phima baik hai tanat badai penong som stay ru nong som fi nem im tebra saya ong ma se komen nomor ba kathaba pla kasngi pet kesum ibang kernyom lang bah apa ini oh ka phone tim long setan sene nomor bah sedap krit ka phone ro Umi ka kuih. Community mo habo Jharkhand rus ni sedekar kan kuih ko kumni. Hai ka kuih. Takadaw kiya sumbe. Hangi ka jilio. Hai jo em likna ki ilangam bes po. Hangi paglak dapat kre ibayit jo ngawa ya nga yang hi bayot dapat urut dia ada pandang kipai lai kiksia sebetu kenjeri di indeng so ini apa paglak makan ya ini terakhir Macai cuma कुछ ही क्षणों में आपका इंतजार खत्म होने वाला है और हमारा स्वयं पंडक लाए तो जल्द से जल्द अपनी कुर्सियां ग्रहण कर लें Kudu hai Terima tapi dia final outlook sikit. te perlok tang ngilade ban krea ngiladan ne po studio mah ne po madan bangi perform menen hin de phila i te video ki ba menen te menta ka de kelas dia de menta ngi dan ka rambo ka jengi ka bangin ya entas ni Ada cincang. oh de pesa ne last day jengi te full enjoy bentas ni la sai si lawan phashlo te sebahasi people kon ka video ka jengi ban badia ka rambo ka bang ya modal mangi mah perlok Subhabanya pek pun pasal wanam skip hidup kemudian. Jom. Di subhabanya kindo yai parlok jengi Nasikian. She is from Sikkim and please introduce herself. Hi, namaste everyone. My name is Kavita Chetri and I am from Sikkim and they are my friends from Meghalaya. Can and you she is my elder sister to see, okay? And we feel so
So can you introduce your costume to the? Your costume, yes. 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 This is Sirbandi. Yes. This Son. Okay. Son. Oh. This is Bumli. Okay. This is Bulaki. This is Bulaki. Yes, you. Bumli, Bulaki. We forgot this. Okay. This is Cheptesun. This is Laugeri. Kontan. This is Laugeri. This is Bilari. Okay. This is Kamarban. This is Laksa. Okay. Nice. And this is it is made of silver. Okay. And And how do you guys dress this every day or occasionally or how? Which occasion are you dressing this? we wear this dress occasionally. During your study also you wear this? Study, marriage. No. There is other dress. Is this Okay. Nepali dress or which tribe? Yeah, this is Nepali, but this is just Nepali dress. So you are Nepali? Yes, Or I am. Bhutani, Bhutia? Which Yeah. one? You are Nepali or Bhutia? I am Nepali. So cute, na she is. I'm not. Thank you. Thank you. Di perlu minta kelas tentang ke program di tentang ni habjano backstage, but ni ya serial number mas ndap kawai hadir kawai di minta nyiru lajan dai pun perform. Kajan. Kini kidai ki nong banyak penyerap ki YouTuber. Do subscribe. You subscribe, like and comment. Ngangam nang pendat ini. Ini nih ibawan pendat Fashion pasnya. designer. Fashion designer. Fashion. Ili nong you cloud. Baik perlok. Nya kadai karyam tenrai jongi ki kasih. Nika dia mentasi ibamat lapis selang. Nini deye ibamar YouTuber. Channel to my welcome. Channel to my one Madam com. himnang mantre syat subha mankonte ye Miss Ili Miss Ili. in Sashim Hador Kabapiang.
रही है भाई, एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही खूबसूरत। perlu katanya lah dia pun perform kan mentah ketika si last day jongi ini po Jharkhand te mentah pergi ngelade belau ini ri lade belau melumala tengaru ngelade belau di biar siapa ingin lek hai no tingin mat ini kabam ne mo jong di baru kau cenot is ini bam te bansa jikenau giru te la sibet la sibet siteng ni lai bajing ilami lah ni bangin lek hai bangin wan hai no sar selong Salah kesenong, de kadang kadang panyu mumu jeng sikem tang papi ang aspam te ngatiet jus nani na pon nagalan ni aphotin ka bang bah temta ini 500 mango juice nani bes bah oh so pala silat thang rangam dang ya kasapan ne hawa बहुत स्वागत है आप लोगों का झारखंड में ना थैंक यू और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का 3 दिन का जो दिवसीय कार्यक्रम को हाँ हमने रोजाना देखा है 6 से 8 तक। किसा हम लोग का वेरी नाइस। आपको हम बोलेंगे जो भी बाहर से कलाकार आए हैं मन भावक किया है और बहुत गर्वशाली महसूस करता हूँ ये सोचकर कि हमारे भारत स्टेट में इतना कलाकार और इतना अच्छा खूबी होते हुए लोग इनको पिछड़ा वर्ग में देख रहे हैं, इनको मौका नहीं दे रहे हैं। आप लोगों का जो टैलेंट है वो इंडिया का बड़ा स्टेज में शो ऑफ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इन लोगों का जो भी कमी है उस चीज़ को पूरा किया जाए। और भारत स्टेट में नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहूँगा नमन प्रणाम करते हुए कि इन लोगों का मेहनत, इन लोगों का ईमानदारी, इससे बढ़कर जीवन में कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि 3 दिन जो प्रोग्राम मैं ऑल टाइम देखा हूँ 6 से 8 तक, बहुत लाजवाब, बहुत मेहनतशील, बहुत कार्यशील। मैं इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप झारखंड में प्रति वर्ष आएँ और अपना कला, नृत्य, आपका फैशन शो, जो भी चीज़ आपकी जगह दिखाएं। क्योंकि आप लोग यहाँ जो आए हैं उसे क्या है, यहाँ का जो भी बेटी लोगों है, कम उम्र का जो भी युवा वर्ग का लोग है, उसका मन में बहुत सारे गरीब तबके के लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो गरीबी अमीरी दूर में रहे। मैं अपने सरकार को, अपने गवर्नमेंट को, मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट अभी भी जिंदा है, जो सीना तान के अपना घर परिवार छोड़ के दूसरा जगह भी अपना भूतबा बना के घर निकलता है। सलाम है ऐसा भाई सबको, दिल खुश किया, माइंड ब्लोइंग। आप लोग जरूर आएं। थैंक यू सो मच, आपका शहर भी बहुत अच्छा है। अरे दादा धन्यवाद। Day way, mango juice day, day part real. Bila busy pelabenin video bagi fan, tinggal di Marway. Alin kelino semumu, lalong liam. Nani mumu, mumu हो गया मुमु। हाँ, आप क्या किया था? आप किधर गए थे? वो इधर में हो गए थे ना, आप चला गए। आप इधर पहुंच गए हो। हाँ ठीक है अली शोंग ने तो भाई किसान में mumu beren oke penkunya di perlopan new sikem mumu itu apa nak kejam Naman ngatit pin lang ko oh ba ingin siang itu hajan mo kan kam aram Ngin mo sa umsok mo kaway. oh first bite mo Yup. mana How was it? Chicken. Sikim. kalir baha Bang. sos pang baha Mau udang e. nang khluit Piece punya tu. दीजिए मैं बनाऊंगा। Ha? नहीं हो जाएगा फुल वीडियो बना दूंगा नहीं हो आपका। जाएगा Bahaya. हाँ बन बहा tambah bang bha ini mama ini doa ke ajo bahe mo
Aja. Bang. Tuh. Dikit lang ya. Thank you, Ji. Yo free na. Ade. Sebentar. Kilas customer. Nang tangbaran on time deh. Hakapur baba. Oh, Jumbang mumu kecil. Bang Nem. Rate 10 out of. Out of 100. Kung maay to nung sikim hiyangi. Mene, ang yaiman kaliam riman 100 out of 10. Sifat jaga bang sikim ang 100 out of 10. Ini kan pai sikim le sai. Pai ha. Ni way ka mapaklak. Ni te dan paklak. Sa syu ini ban le snur. Dalam kayang. Taman syu yu paklak. Ya tho no paklak ni sia. Sa ay sani sia bayu. Sia ko boleh pakadhara bahe makasiang ni orang ni. Ayu bari siam mat. Ale. Ini ba bagi balayaro nga bang bajajay minut keren dari nunuro. Lera ya. Perlu katung ilade ban ba momo na po scam te mentangin yan linos po kamera ngina som ya saj ngine pack tiar suatu ngin sesum sasaj ngin sabam ngin resipang te tas pangin yo res mar lai baje mestap ngilami nane dai Happy Octave Festival. te tang katu ke video pun konong ne ban kendu bem people khoi next video ban saban ban sabha ban sia like share ban subscribe ban sia comment rumah pelok te tang tahi bye bye.